namalit dire. Locals like to shop here. Kay barato ra. Because it's cheap. Kanila ko. Ha? Itlog. Oh, pila ilang itlog. Okay, city ilang itlog. Pila ka buok usara? Duha. Ha? Bombay. Ito sa to sa meat siguro? Pila ka na siya? Presyo. Soup. $305. Stick wings, whole chicken, 165. Crispy fry, wow, 14, 15. Ini 8. Punya conchita itu 45. Ganador 50. Shampoo daw. Salaya 42. Shop. 54. Two baskets only. Recording. 20. Later. Ha? Later. Oh. Ano? 32. Oh, 33. Gabi na lang. Ha? Gabi. Orange pot.
naman. Ah, 31. Gabo. Asan yung gabi? Okay po, pinaka po. Lemon. Pag 20. Orange. Orange. Tika. So it's 65. 500 ml. 87. And then 1 liter. Dandy. Miss na pa, miss? Christmas in the Philippines starts in September.